Me chacha obia o. Me jiri yesi obia ho ye. Kwa timpo mo kusi woni America no wa kokoduro sa na tie. Na ho na afre mi. Hello. Kwa me. O papa. Ede ai. Osuko mu wana wonu nsia de me boa. Mo ye exams. Ene yesese. America man penyini. Only the say a Godon Trank. Am I? Ne vice. Na Bediide. Odi ejimi. Enti ono ne trank no unim se na Bediide ne so obede odrop ana se putomanto. Enti odi opa atwere putomanto ana odrop na chobos because president na mo the trank ya na Bediide be de say. Jawase. Why? The nansan aban friend. National Class Peter. Why dey? Oh. Ona ne ba na wo school. We dey we Jimmy no. Ene ne nkodi agoro wate. O papa mi se kura ba bia mi gina mi nyina ye. O se wonyanse na adwuma na se. Ana la be ne so madi. Efia afọ jeje bre mi no madi. Wati se kem no obo papa amane a wa hye na adwuma ase pe. Wa ra mi na obedi ki acheme. Sa National Class Peter no. Enti me kura se ma ya ma gin se me kotena Nigeria. O se he ni afa kwa Nigeria. Choko. Choko ni afa ko. O te mi fa bo ase so no wa transit. E wo kwa. Odi e Jimmy dia bye bye. Matia. What is it? Yeah. Ade a ukota father is a digusu no. Check up. Check up. Why? Check up ni e digusu. O se eno na ye kokko no check up. Check up. Fufu no so ye cream. Unu obi kwa wa hwa na gu from cream no eno mo de to no cream. We ni ya check up. Ena we ni so ye cream. Matia. Bye bye. Bon. Me we school mfia aduoso ni. Enso ye bibi na wo hu a me na wo bosame. What wa ye dey. Subscribe account no YouTube. Berma Bediide GH. Oni beje obesere sa. I love you all. Bye bye.